MLA ka BJP na South Shillong usan bor shulai ha ka arp khandai trek ramphang. Ula ong bakan amdan jingmanto ya ki nongshong shnong ka khasi bat jain dia bakin pha ya ki kartong jangki wei pat ki party san hima kum ki dikhat ka parliament MP na Shillong seat namar ka BJP kan wan phai biang ha ka bor hapo ka sarkar pdeng. Ula ong ru ba ha ka jingsngo ka jong u kapor kalade ekinong thap vote hapo khasi but Giant Hills bakin island no ya ka BJP nakabenta san snam uba sanbor ulakno ba UMP ka Congress ba menta na Shillong seat uba Vincent H Pala ula shuplut por na kababam so at hapo parliament namar ka jingbom wan ki kampenroy sya ka jilla habakran syakilat pathai kubor uba shulai ula ongru bagi ba kin ai biang ka jingkar shan ya ka BJP namar ki kam babha jongka kata la kalong hai ki kam penrai ba ka jingwan ra ya ki skim kabalakan tiaw shibun ya ki jinglong jingman jeng ki long yeng ki baduna ha ka yo ka kan kham tam ha ki than nong kendong kumju ka jing penyo ya ki skim ba pher sya ki pai nong ram ki long yeng long sambat ki wei pat ki benta jongi pat nong song song jongi jong regi jentia ngabu ina jingkar pa ba to ai lat si sini ka BJP na ka benta ka jingkar men nam ta ka bahaka me ka jong pi baro BJP bonum BJP aka por le sanu ya kam no diken unong yale at na kili ubala file nomination um yale at pin kili no ruang nga job bet taka song pat ba nala kita gi bong job bet pat nala ada election giram borofat apa election happen kesan be akhirnya channel news man kasi piniki lida to kongres kila pet baro la join BJP lu la iman kasi national news dang recently Mr. Chauhanji bolong format cuma satu ka Maharashtra tu buat ki grup jumpro orang BJP namun ini sisi lagi nanglang jong Kamal Nath ikun mati grup segitu gilai penbet begini rung no labun kebenaran nang rung ke BJP minta te pinpe apa Assam tang menin kan news ngi YouTube working president joka Assam joka kongres tu la yali join BJP te gidon tiki MLA ru ki balaya ki balaya pen kreb le join juga ke BJP te gini ki ba start bi gile ibam bandadon kongres mpoi sinu ru kata kala peja ki national news tegi iba kacing kerben dari tang Narendra Modi nomor baula ora ya kadam ku borom jagari India jongi cha kemat bapini ya ki programs ki bule ki foreign countries kumnu ki priang borom yu ki kuat long perlok batu Narendra Modi nomor ba kitip ya ka kom trei jongu kitip ya ka vision ka mission ka jong Narendra Modi na kadau kada ka wara ya ka borom sibure yang iku minong jong jagari India jonga pihak tu kapor ke ba de hagabaya de kita ki issues nga sim hitang gumne number ba kasuk bahayanga bangan nga plut san pohajar tengka pikot iwe ga group lada pilih aga kam ga basni lada pilih jing timu basni for example san pohajar pi hayar iwe dakai tu lawan dia lami perlu jong new price pomon te kamtang ko perthei di rock sebentar pi aisen po hajar tu pinong kilit tangi gi mani kledi tu le amno ute ada kalama BJP ko kli uyara ada kalama BJP te pada wasu thong de pisa uyale ja po yumani lesi uyale yu kan chat yu pun pat yu tu yaring video yang balik ke BJP tengah ingiru yang ga BJP kam ji kai ta tengiru ngai yu ngila pendeng de kalama kongres pentera ang tu libom mi neng mani kongres wa keno badi kongres wa kejat la ditangi gimani tigi bang ngim angin nomor ba Narendra Modi hi pe hadu batekan ulek benia kendu yo padar ban ai ka message ka ba ngade ukupa jong all communities of all faith and religion kita kidaka di drugs ne kinong tu ne kinong team ne kinong yasho yadan kibaya Soviet benriu ne tai mendai bapa mangam mendai bapa Modi mendai bapa ka parti kala bandan ni hang no ka jiabe ya kata apa baru khoi pinjukuno ya ke BJP ne pin kuno ya ga yu ko bom lalong ka election ka yap ka im ka jong nga ka jong ki pat ba pergi haban pech ngai ku bolong ki wi kinong tabu de ki sti agi wi state te
Kalau nggak bagi baik lah dia berkiar no nak kini kijing siapa be dan pro-election ke bandar kijing ruai kayak nyom kayak chat tip su hang tu mo te kiwan rapat dak kinja issues kiba issues kiba kiba life hujan kiba sungop itu si benar-benar dalam ada election pergi kini san senemban kita apcelo te ngaku menung alam ngam kuat ngapil ke ciki dong tabut kiba to ya ilat ke BGP malam tang kenti mat pinta yo so jangan jing job pakai jing kermet kata kam teri kam subenta kum bangalik sang keleng program si prepare kum ha konsumsi jo ngam na kaneru ki men parajung ini naki pat Kristen waro ke sab do dia kila sungtu bagata ka political propaganda ka jing kren prisa ke BGP kamri ke bisicha baru kum kajing sultu jangan ki pai ba nong tebut jangan kam tam ki Kristen bat ki Muslim ki simba kan kilong ki bastard ki ba ni de ben pa bi de BGP la ka don si sha pa do ba semua na ka BGP nomor ka don si sha ko mutaga kano kajing syakta ya ki Muslim ne Kristen ko bi ki no tu berubah semua lagi punya sa de mentajungi teman tahang neru kini benong bastard lada PG te ke BGP laga kamtam hadu parlimen bandon lang hapo ke kabinet batu Narendra Modi lala punya keren lala punya sat but kiwi di issues ki benong sateng. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center